Mnogo kontroverze su bile oko tebe, oko tvoje karijere i odnose s drugima. Zašto? Vrlo jednostavno. Zato što nisam yes man. Znači... Kao Jim Carrey. Da, nisam yes man kao Jim Carrey. Znači, nedavno na mixtape-u El Jefe ima stvar i spot smo snimili s iPhone-om za pjesmu Živi zid. Di kažem, imam svoju viziju, ne radim po šabloni. Znači, hip-hop u Hrvata je šabloniziran bio po pitanju Vua, Treme Levena, znači Fat Philly, oni su organizirali sve i oni su bili tako i tako mora biti. Danas nastupa ovaj, znači oni su bili ti glavni koji su bili tu i onda sam i svi ti koji su novi dolazili na scenu su bili, ajmo reći, minions koji su, razumiješ, išli po njih što je bilo razumljivo. Tako sam i ja. Isto došao ko većina, htio biti dio toga, trudio se i to. No međutim, ja sam odgojen na način da ako ti neko nešto ne da, stvori si sam svoj put za to. I jednostavno sam vidio, znači ja se nikad neću zaboraviti dok sam zagio iz hip hop stora rekao da ja nikad u životu ne bi mogao napraviti hip hop party da ja nisam to sposoban. A sad ih iza sebe imam preko 150 i 3 ili 4 festivala sa preko 20 izvođača. Znači, čovjek podcjenjuje sam sebe. Kad kažem nisam yes man, stvar je u tome da neću plesat kako ti sviraš ako meni to ne odgovara, pokušavam naći neki svoj put. Ti meni kažeš ne možeš nastupat tu, bla bla bla, ok, ja ću naći negdje drugdje da mogu nastupat. Ovaj mi kaže ja ti nemam toliko zaplatit, ja kažem ok, stavit ću svog čovjeka na ulaz koji će naplaćivat karte, ulaz ide meni i ja zaradim 6.000 kuna, a ti si mi trebao dati 1.000. Znači jednostavno stvar je bilo u tome da od prvih dana, od kad znam za sebe, od prvih dana, sada je moj deda tu, bi se rasplakao i ispričao priču, nisam dao na sebe, jednostavno. Znači branim se, znaš one fore, nikad ja nisam kriv, nisam prvi započeo. Bilo je par puta gdje jesam, ali uglavnom nisam i branim se. Stvar je u tome da ne želim da neko upravlja sa mnom i ne želim da mi neko dirigira moj život, moju karijeru, moje veze, moje šta god. Znači stvar je u tome da ako neki izvođač priča o meni u svojim pjesmama, sneak disa ili kak se to već zove u ovim svjetovima i to, ja neću svoje, makar imam studio doma, neću previše trošiti vrijeme na to da ti vratim i to, da snimamo, da mi sad vodimo rap, beef i to, nego kad te vidim ćemo riješiti. Jer ako te neko od mojih vidi ćete riješiti, no homo. Jer to su ljudi s kojima sam ja odrasao od svoje 6. godine, imamo, to je sve. Znači, stvar je u tome da nisam yes man. Jednostavno tako da, znaš, ljudi me ne razumiju kad kažemo to, ali jednostavno, znaš, ne ti nastupaš sad, ti ćeš se vrtiti na radiju kad ja kažem, zato je nastao taj beef sa Blackoutom, koji je na kraju se razvio nekako u beef sa Vuom, koji otišao u razne te sfere koje nije trebao otići. A jednostavno sam čovjek koji će se postaviti za sebe. Da te neki pitam, da ti smatraš greškom što si napravio Dis da li smatraš to greškom, na primjer, da možda da bi bilo da možda ne bi bio toliko shetan zbog toga? Zato što ja mislim da je ti prije toga si bio stvarno sfilan. Da. Fakat filan. Filan si bio ja sjećam Krznoj suze, bum, sve i od kad se to dogodilo, bum, niko više ništa. Ne čak ni odmah, nego nakon nekog vremena. Na nekog vremena, ako se to dogodilo, jako puno ljudi je filalo taj dis i sve to. Da, i sve pet. I sad opet o čem smo rekli da nećemo, to nije dis na Vua, nego nije to dis na Vua, nego sam ali slažem se s tobom, pazi, znači ne smatram to greškom, taj dis i taj beef, ne smatram to greškom, nikako, jer sam se postavio za sebe i branio sam se, ali da je izazvalo mnogo hejta i svega toga je, to definitivno, ali ne smatram greškom i napravio bi isto. Čisto zato jer ne dam na sebi, jer stojim iza svojih riječi, jer sam čovjek od riječi
i ono, hvalite me usta moja, ali tako je ono. I stojim iza toga što kažem i smatram da ću uvijek stajat, ono, i da je jednostavno tako, i mnoge moje veze sa mnogim ljudima, od ljubavnih veza do svakakvih, su otišle u različitim smjerovima. Jesam takav kakav jesam jer nisam jesmen, jer ono, podržat ću, daću svu krv svijeta, daću ti krv, ali ću se isto napit, ono, ako dođe do toga. I svako ko me zna, bar malo zna to, ono, nikakav sad tough guy shit, mačo i to, ali jednostavno je tako, ne smatram se dijelom ne smatram se dijelom scene što je danas, možda ni što je bila čak, jer ponavljam po 6. put sad, nisam jesmen, nema problema, dobar posao je dobar posao. S Phil Tillenom nisam dobar pa sam mu napravio biznis, napravio sam mu prvi koncert jer je dobar biznis. Jer sam znao da mogu prodat puno karata i da mogu biznis je biznis, ja sam Janjevac, radim od 7. Na veliko, tako da to nije problem. Samo ti kažem, eto, mnogi ljudi misle da njihov autoritet, pričam sad bez veze, da sad zato ako je on, ne znam, bez veze, Baby Dux, bi ja sad trebao biti sav not impressed homeboy, not impressed homeboy, guram taj svoj moment rockavela i koji ono, guram ih na sve strane, radim svoje i nadam se da će se to razviti u što boljem svjetlu, smislu i smjeru i to bi bilo to.